Sada malo otvoriš promaju, ajde. A ja sam 86. generacija. Aj, gdje si? Ujebote, pa si probao. Nemaš kose, velika brada. Tebi kad bi glavu ukrenuli, to bi tamo bilo. Nisam video stresnijeg čoveka kad ga zajebavaš, on se raduje. Valjda zbog žene navikao. Nisi oženjen? Normalno, koji se takvog? Ele, dakle, mi smo 86. generacija, moj drugar i ja. Zatim, mi smo se još kao klinci igrali onih sjajnih igara kada nije bilo laptopa, telefona i ostalo, pa smo se igrali napolju. Ledenovčiće, žmurke, vije, ko pisne govno stisne. Još smo mi ubacili, pazi, ovo, ko pisne govno stisne mačije, pačije sad. A i ti pisni posle toga jebote. Mene moji vodili kod logopeda misli, ovo smo razne, ne znam da pričam. Ja bi to ubacio na stadione, majke mi. Zamisli sad da vaša reprezentacija, kako se već zove, ne znam, vaša reprezentacija dolazi u Beograd i kaže, a sada himna Republike Severne Makedonije, Republike Makedonije, i onda kaže, ko pisne govno stisne, mačije, pačije sam. Ajde čujem da neko zviždi. Ako ne ukrene uva, samo izvolite, mačije, pačije, kako s kokicama dolaze. Nema. Čuvena igra kad stanete u lanac, znaš kako ste vi to zvali, kad stanete u lanac i preko puta isto tako neko stane. Kako? Ovo, može malo glasno ne cekati. Hoćete li rat? Hoćete li rat? Prijatno. Pazi, kod nas je bila neka bajavica. Erber dečke, erber du. Koga ćete, mene ili moga druga do mene? Ja i dan danas ne znam šta to znači. I onda mi stanemo, bila jedna debela Ivana u razredu. Ta je, sećam se, 5. razred osnovne škole, ta za veliki odmor jede pola hleba, pola litre jogurta i malo salame pod rigušem. Pod rigušem. Ko moj ujak sa građevine, jel, šta da? I mi nju nikad nismo bili da razbija taj lanac, razumeš, hoćete li rata? Ko da pita Ivano hoće li rata? Ne smeš da ona razbija jebote, znaš. I jednom u 8. razredu, evo ti je jedna drugarica koja se sažali na nju. Kaže, Ivana razbija. Sreće da ste vidjeli. Ja? Da. Ja, majke mi, ja sad. Ona ne zna kako što je, pa se sprema, znaš, ja sam. Pa dune, ko pikolo. Samo iz prašine izađe, ali koji jebote ide ka meni. Mislim, nije baš ka meni, tu je naš 4, a sve ona zahvati. Ali dok ona dođe, mi na matematici već. Legenda kaže da Ivana i dan danas trči. A klinci danas, čega se danas klinci, roditelji moji dragi, imate li klinci tu od 6, 7, 8, 9, 10 godina? Ja imam sestrića. Kako se mi kaže, sestrić? Od moje sestre si? Unuk. Unuk? Kod nas unuk sasvim nešto drugo. Uglavnom imam unuka, ovo dobro zvuči. Kod nas je unuk, kad sam ja deda. A onda od moje sestre si nije unuk. Isto unuk od vas. Baš te čude narod, baš. Dakle, unuk ima 10 godina, on sa drugarima uvuku se unutra u sobu, zatvore prozor da ne duva. Ja dođem, rekao, gde ste bre klinci, šta radite? Kažu, mater.
Затоа, джабе што си го сменивме име у себе. Кога останавме малограѓани у душа и проблемите ни останаа исти. За да се решат овде сите проблеми и конечно да дојде живот у Македонија, не треба да има коалиција меѓу СДСМ и ДУИ или меѓу ВМРО и БЕС или ВМРО и ДУИ. Треба овде да се направи коалиција помеѓу Дедо Мраз, Златната рибка и духот на Аладиновата ламба. Само таа коалиција нас ни е спасот. Ние покажавме за овие 30 години дека не сме способни да имаме стабилна правна држава. Джабе Адам и Ева беа македонци, бе, луѓе. Што се смеете, бе? Постојат докази за тоа дека се македонци. Знаете како се знае дека Адам и Ева биле македонци? И они као нас биле голи и боси, а се замислувале дека се у рајот. И не се само Адам и Ева од светски познатите личности што се македонци. Има и други. Она црнкиња на водителката Опра, и таа е македонка. Чистокрвна прилепчанка. Ваша е. А што се смеете? Па знаете како го добила името Опра? Ко била млада. Ко се шетала низ Прилепскава чаршија. Секој што ќе ја видел викал, види го какво ова црно во да му го опрам.